muco kuko na 2016 Congo itsinda u Rwanda muri CHAN bikarangira banayegukanye. So uribuka ko Kabila Kabange niwe wari president wa Congo icyo gihe, nawe bagezeyo muribuka ko bururukiye bavuye hano Kigali Kamembe bafata nyine private jet bagera Kamembe. So barambuka ku madouane binjira Bukavu barakirwa biryoshye cyane, urumva yari celebration idasanzwe. Nibuka ko icyo gihe nge nari DRC kabisa, utabona naho unyuza igipesi cyangwa se urushinge kubera urufunga nzoka rw'abantu baje gutegereza ba Meshak Elia. Murabibuka ko Meshak Elia niwe wahitinze cyane muri iyo CHAN 2016 yakoze amateka adasanzwe kabisa, nubwo yaje kongera kuba flop, yaje kongera guflopinga, ariko yakoze amateka adasanzwe icyo gihe, bituma Congo yose, East Africa yose iririmba Meshak Elia. So icyo gihe rero kubwa Joseph Kabila Kabange nawe yaravuze ati ngewe ntabwo bishoboka, simbyumva, mbega happiness ifite hano nizisanzwe, no happiness ziri mu ba Kongomani nizisanzwe, nanjye mbemereye amamodoka adasanzwe. Yabaye amamodoka kabisa icyo gihe. Diaspora mwenyewe. Banyarwanda kazi, province eshanu dufite mu gihugu, harimo amajyepfo, amajyaruguru, iburasira bwaryo, iburengera bwaryo n'umujyi wa Kigali. Ni diaspora mwenyewe, nongeye kubasuhuza mbifuriza kumera neza cyane. Anyway, so darinje ngo twigarire kuri Felix Antoine Tshisekedi na Denis Nyakelo First Lady bamaze kugera i Washington DC. Washington DC aho bagiye gushyigikira Leopard equipe nationale du Congo, aho iri buze gucakirana na Portugal Coupe Mondiale. Bari bucakirane none kuwa gatatu. I think benshi barabizi, nk'abanyafrika dusize politike ku ruhande, twafana RDC kuko ni n'amateka akomeye kuba CR7 ashobora kuba agiye gukina na ba Mayere bariya wenze ba Bisaka aho barakinanye n'abandi na ba Wisa bagiye bahura muri competition, ariko hari abandi bari mu equipe nationale du Congo batari bakina na CR7. Portugal rero iribuze gucakirana na RDC, Felix Antoine Tshisekedi wa Mulumba na First Lady Denis Nyakelo mtoto wa Bukavu. Ewana bamaze kugera ndani ya Washington DC, New York. So noneho si politiki ahanini yabajyanye, ahanini bajyanywe ni match karundura, ni match y'amateka kuko Congo n'ubwa mbere yabigiye gucakirana na CR7 mu cyisi, nyuma y'imyaka 50 ningahe Congo utajya mu cyisi, ikoza amateka yo kujyamo. Noneho ikoze nayo mateka ihitira avuga ati katurebe nimba abajaji bazaduhuza na CR7 Cristiano Ronaldo
wa Portugal na ba Bruno Fernandes, ba Bernardo Silva, ewana harashya. So urumva rero ni ibintu byiza, ba fans dukwiye gushyigikira RDC kuko niyo turi ku mugabane umwe, duturanye, tugaburirana, dusangira, cyane ko bari aba CR7 nyine n'ubundi ntago bikuyeho ko n'ubundi wagomye kumufana CR7 nk'umufana usanzwe umufana, ariko nyirizina twakegera twajya inyuma ya DRC kuko ihagarariye East Africa my friend, mujye mubyibuka, urwango ku ruhande then tugafana. So urabona ko Perezida wa Republika Democratique du Congo nawe yagezeyo kera cyane, Felix Antoine Tshisekedi wa Mulumba, uzwiho cyane, benshi bamenye mu kantu ko kwivuguruza cyane igihe yaganiriye mu bya politiki, biraryoshye. So kuri nge ndi nyuma ya Congo, kuzageza ivuyemo cyangwa se ikomeje. Congo nyiri inyuma cyane kabisa, nitaye iki niki urabona ivi na ivi, oya, it's football my friend, ni football. Tugomba kuba enjoyinga dushyigikira RDC, iduha cyane ko isigaye inakina neza, kuba tarayibona iri gukina Congo isigaye ikina neza cyane kandi no kuva na kera. None se chani ya 2016 nago badutsinze hano i Kigali Stade Amahoro, murabyibuka itaravugururwa, baradutsinze. Kandi buriya Congo izwiho akantu ko kuba nk'iyi qualification babonye ko Felix Antoine Tshisekedi yabahaye amamodoka alenze ya danger, kubera qualification yo kujya muri mondial. Wabonye ko yagiye abakubita abaha amazu meza hasi ku mazi rwagati Kinshasa. So Congo izwiho uwo muco, buri wese ku modoka igiye ihagaze hafi miliyoni 200 my friend, n'amafaranga menshi, n'amafaranga bagomba kuguha hano Kigali, ugahita uvuga ati kabisa reka ndeba homba siza akaguruku kandi niturije meze neza, ndi muri ghetto yanjye nziza, shato yawe nziza imeze neza, ukagura n'umuduga ukajya wirirwa umovingamo Kigali number 1 hano wenjoying umeze neza my friend. So rero n'umuco DRC buriya ushobora no gusanga ejo bundi bongeye kugera bageze kureho gato, ugasanga Felix Antoine Tshisekedi ababwiye ati hano hari sanduka yuzuye amafaranga na yanyu, cyangwa se ndabaha ibi nibi, buri wese ndamuha private jet. Congo ifite amafaranga, ni ibintu bisanzwe, utabyumva gutya babivuga ukagira ngo nuko Sud Kivu Nord Kivu hafashwe. No, Congo ni bisanzwe, ni birombe gusa. So rero turwango kuko ni yaba Sud Kivu yaba Nord Kivu, population yose ihari, n'abari abananga n'abandi bose bari nyuma ya Leopard bro, bari inyuma ya Leopard. Na why not natwe tutakwiye gufana Leopard kandi nta n'ibibazo dufitanye. So Leopard rero turabifuriza kugera kure. Asante sana, ni diaspora mwenyewe, tukomeze kubana. Asante my friends.